Uba Aristotle C. Rimbai, President Gamegalaya SSA School Association Central Body, Habaikran Bikala Pathai Kubor Ashilong Press Club, Ulay Thuba Mintagasni Kandai Urumpang Arja Arpui, Kila Aya Dorkhas Sika Sorkar Jilla, Ban Kirpat Biang Sashisian Bakan Pintre Kam no Eka salary structure, but Ban Kinti Katulab Jaki Nonghikai SSA Hakajala Megalaya. Laban Pinkanwa Hongi, Bakanika Kinhun, Gradep Hatting Eka Dorkhas Minsham Snem, Nakabantaganika Juk Jindawa, Hindre Habu Budin Mintakasnem, Kilasham Baka Sorkar, Kinta yakani kicing dawa jongki. Kani ka memorandum ka bang submit mentagasngi kamde show kasin ka panongkong. Yakani ka memorandum mentagasngi submit adin ka jimbut din jongi ya ka file. Ka banakaliang jongi association ngila de pa ya ka memorandum hadu snem bala de hak atrik jong ubna Julai lang ba state project director ban kerpat ya ka state government ban pentraikam ya ka salary structure bat kumjuro ban kentiu ya katulok jongi ki Nonghikai SSA ki badon hapo ka jela Meghalaya kumba khat 8000 sanspa sabawengut kata kentu bi ki lower primary but upper primary te ban kumban sui tu ipi na kaliang jong u state project director haka khatnyau trik jong u benai August last year ula depa ya kane ka memorandum jongi syaka Sorkar Makasuk kapor ula kerpat ro ya ka Sorkar bahkan bisar penia alor kini kijing dawa jongi ban pentrekam ya ka sa salary structure bat kumjuro ban kentiu ya kutulok jongi handrai kalong ka ka ba pendio menstim bat pensanud ingi kum Nonghikai SSA dang men hak atrik jong mentau benai ngila wan budin ya ka file ngila alap ba nakaliang jong ka state government kala refuse yakani ka demand jongi ban pentrekam ya ka salary structure bat kumjuro ban kentiu ya kutulok jong Nonghikai SSA te halor kani ka nongrim na kalian jongi la Leit Buh Biang mentakasngi ya ka memorandum siya education minister ban kerpat yu ban bisar biang sajisin yakini kijing dawa jongi bat yakani ka memorandum ngila ai copy siya chief minister kumjuro siya deputy chief minister bat siya baro ki cabinet minister jong ka state jongi ka points ka ba nongkong nani ka nongrim ka ba nakaliang jongi ka association ngidawa ban kentiu ya kutulop jongi ka balong at par with regular teachers ka bamut ba banyaran kat bat kini Nonghikai regular teachers ki ba hikai hagi government school ya kani ngila dawa katkum ka provision ka bana kaliang jong ka RT Act 2009 bat kumjuro nakaliang jong ka state RT rule 2011 kala patha ya ka state government ya ka salary structure bat kumjuro ki allowances ki bada hakabai de bat ki Nonghikai SSA ki dai ban yo at par with regular teachers.